Sarikaka mapulong pingan anini atlataya u katele hai no mita malatsay kita i luma no paitemek ami pacakat tu taong nanay mapalemet no kawas ko paru no luma no mita 姐妹弟兄平安，今天是家庭礼拜，我们在自己的家中敬拜上帝，愿主祝福我们的家庭。malatsay kita ami saosi tu suar no fang在atsutlal o sasaosian no mita anini atlataya itini i sakatsay apitiro sakatusa atsifang sakasipat tangasa 5 atusir sakatsay apitiro sakatusa atsifang sakasipat tangasa 5 atusir。我们今天所要读的经文在彼得前书第2章第4节到第5节。彼得前书第2章第4节到第5节。Suara sa itini fang zarai atsutlal. Saka katay ni i kaayaw no tabang. Nakani o maoripay a fukuluh jingra. Tarazua mafalah no tamlaw jingra. Nikaurira o nipilian no kawas a tatamaanay a fukuluh jingra. Kamu ko ruma a matia o maoripay a fukuluh. Ka o malusa patiren kamu tunu atinguan a pitaongan. Ta malafang calay a citulungay tu taong kamu a matayar itira. Ta pakainian namo ichi Yes Kristoan ko nipi pacakat namo to kaulahan no kawas a caay ka araw a sa pacakat saan. Diawan nako a sanukaping ami saosi. 现代中文译本这样说。要亲近主，活的石头，虽然他被人厌弃，但上帝拣选他，珍惜他。你们也要像活的石头，用来建造属灵的圣殿，在那里做圣洁的祭司，借着耶稣基督献上为上帝所喜悦的属灵祭物。以上。O tatapangan, o tapatusukan ulayapan numita anini a tataya.O nipilian no kawas a citulungay tu taong kita. O nipilian no kawas a citulungay tu taong kita. 我们是上主所拣选的祭司，这是我们今天一起要领受的主题。Unani saosian no mita aswan fang在作tal anini i o sapatilit ni pitiro ami paicer to itia ai a mariwasakai amisa Kristo ai。我们今天所要读的经文是彼得所写的书信，要鼓励当时在四处分散的基督徒。Tarazua, pakani ipitier ji Yes Kristoan amapales ko urip nangra. Umidi mekai zangra i jua ai anyaro. Nikaurira paswa ji pitiro i zangranan. Akakatuler ko falu jua namo. Saiceren namo amitier to kawas han ningda. 虽然在当时候他们因为信仰的缘故遭受迫害，他们在各处避难，但彼得希望他们不要在信心上软弱，而是要在信仰上尽心尽力。Mirungot si pitiro i jangranan, nanay o tanutagay ko follow jud ng rami tier to kawas. Mala nga ayay awacay ko urip ng ra, ami palusyang tungangan no tapang ji Yes Kristo。当时彼得期待他们有坚固的信心，他们能够成为美好的见证，来宣扬基督的名。Saka sarikaka mapulong, pakani tunani saosian no mita aswan no fang在作tal i, nanay miriyaw kita ami harateng to tatayaran no mita o mituoray o misa Kristo ay. Ami saicer, ami lahci to nipaturutan no tapang ititanan at tatayaran. Marang ayay awacay, ami palusyang tungangan no tapang。所以期待从今天的信息也能够帮助我们再次反省身为基督徒的使命，让我们尽心尽力完成主所交付给我们的使命，就是成为美好的见证来宣扬主的名。Sakatsay wahara tengen no mita sarikaka. Pakani itini suan fang在作tal mahapinang no mita suasa itini fang在作tal o paranaan no urip itaji Yes Kristo。第一个我们要思考的就是耶稣基督是我们生命的根基。O paranaan no urip itaji Yes Kristo。
ira kusuar itini sakasepat atusir unipilian nu kawas maoripay fakuluh ci Yes Kristo. Lutui suasa itini saka-6 atusir talamaan na fakuluh ci Yes Kristo matari itini ciyong anyaro mara taanengan fakuluh saan kusuar itini saka-6 atusir。在第4节当中提到，耶稣基督是上帝所拣选的活石。接着在第6节当中也写到，耶稣基督是贵重的石头，作为锡安的房角石。以第亚以基用过该迪拉安努放在来比taongan。saka utatulong no nini saka4 atau saka6 atau saay atau siri umipatarah karay tunika tatapangan no pipa orib ci Yes Kristo mapalamat no kawas mapa orib no kawas ko purong no mitiaray ci Yes Kristo an atamlaw。当时候锡安是圣殿的所在地，所以第4节跟第6节的意思是耶稣基督是祝福是救恩的源头，凡是信靠他的人必蒙上帝的祝福跟上帝的救恩。Sarikaka mapulong pasok rin kita umisa Kristo ay o paoripay atapang ci Yes Kristo. Umitiaray kita icingranan masafaloh ko urib mapaitsor ko urib. O sa katanagtag no urib ita sa ay to katafat iraraw ato tatiihay at lemak. Ato ci itsor to kita amit lemak to masama maanay matatulungay tinifalo tsuan no kawas nga ayay at lemak。我们基督徒相信耶稣基督是我们的救主，我们信靠主而生命重新得力，让我们有坚固的生命，让我们不至于陷入在罪恶里面，并且让我们有力量来行各样合乎上帝心意的美善的事情。Kasakatusa o haratangan no mita sarikaka unipilian no kawas citulungay tu taong kita to mamikerir to tamtamtaw pasayra ikawas。第二个我们要思考的是，我们是上主所拣选的祭司，我们要领人归主。Unipilian no kawas citulungay tu taong kita to mamikerir to tamtamtaw pasayra ikawas。Isa ka 5 atusir ira kusual sarikaka ufang calay citulungay tu taong ko misa Kristo ay ko kurisijang umitulungay ci Yes Kristo an pacakat to kaulahan no kawas sa pacakat saan ko tirit itini sa ka 5 atusir. Tatlutlui ilahca kusual tini sa ka 7 atusir o kaulahan no kawas ni pacakatan no tamtla sa pacakat umipalu siyangay tu taramanay at lemak ningra ato mikerir tu tamtamtlaw parias na ito man apatayra itangalay。在第5节当中说，基督徒是圣洁的祭司，是效法耶稣基督献上上帝所喜悦的祭物。接着在第9节又提到，那上帝所喜悦的祭物就是宣扬他奇妙的作为，带领人脱离黑暗进入光明。Nika sarikaka mapulong在pakalahci ko icenu tamlaw kunini at lemak. Suasa tini sa ka 5 atusir dengan pakai ni ici Yes Kristoan ta pakafiru ko tamlaw pacakat to kaulahan no kawas sa pacakat saan。第5节当中提到，人的能力其实是没有办法做到这个上帝所献上上帝所喜悦的祭物这样的事情，所以第5节说，唯有借着耶稣基督，我们才有力量献上主所喜悦的祭物。Sarikaka mapulong mala taanengan to fakuluh no urib ita ci Yes Kristo. Pitier kita icinglanan ta pakalahci to nini ni patuluran no tapang itanan atatayaran。圣经告诉我们，耶稣基督已经成为我们生命的基石，我们靠着基督来成就上帝所托付的使命。Pakai ni itatamanay mikumi ni Yes Kristo amalafang calay citulungay tu taong kita patahkar tu nga ayay pinangan ningra lemak to masamamaanay karahkeran no kawas ang ayay at lemak. Tasolin marang ayay awacay ko urip no mita kerit to tamtamlaw pasayra ikawas mitier i cingraan。
我们是借着基督的恩典成为圣洁的祭司，借着基督的恩典活出基督的样式，来行主所喜悦的事情，好让我们的生命真的成为一个美好的见证，来带领人归向上帝。那来把该尼都那算了放在这啦，米了米把一切都发露出那米大，katawaran no ni patulutan no kawas ititanan at tatayaran malang ayay awazay matia o chitulungay tu taong ami pasakat tu urip no mita amatayar tu sakit jingdanan mi gerit tu tamlamlau pasorin i jingdanan。盼望从今天的信息里面，再一次鼓励我们不要忘记主所托付给我们基督徒的使命，让我们的生命如同活祭献给上帝，如同祭司带领人来归信他。那乃马巴人们努高瓦斯，我们等一来都算你了。愿主祝福听他话语的人，米多乱给他。我们一起来祷告。Sila itay wa maniam i kakarayan dalam ikan siya kami mapili numiso kami mala matayalay numiso tinihkar mala citulungay tu taong ami kerit tu tam tau ami taong tiswanan ami tier itiswanan ami talias itiswanan nanay wa maaw paluat numiso ko falu tuan nunyam nanay o nay falu tu ay ulah o so dinay ko falu tuan nunyam ami tier tu tapang ci Yes Kristaan ta pakalayak kami tu naik kakarayan na icer pakalahci tu nini ipatulutan numiso itamyanan tatayadan malang ayay wacay ipalu siang tu ngangan numiso mi kerit tu tam tau ami tier itiswanan。爱我们的主，我们谢谢你，你拣选我们成为祭司，成为你的仆人，在这地上来侍奉你。主啊，求你再次借着今天的信息鼓励我们，帮助我们，愿我们靠着耶稣基督所赐的大能，能够得着主你属天的能力跟智慧，成为主和你心意的仆人，在众人当中来为你做见证，在众人当中宣扬你的名，并且领人来归信你。愿你帮助保守我们，献上感谢。Wakani i tatamanay ang anganutapang ci Yes Kristo ami tolon. Amen. Lulu sari kakamapurong anini atlataya u katerehay numita iluma nupaitem kita masasi tolon masasi lama。今天是家庭礼拜，我们在自己的家中来彼此代祷。Sakazai uta turunan numita sari kaka pakani tinilayapan numita aswanu fang zarai cural nanay mamahapinang atsa numita sari kaka o nipilian no kawas citulungay tu taong kita saka nanay unay follow tu ay ulah kita masarutur matayar tu tayar no tapang nanay mana ngaayay awacay ko urip numita ami palu siang tu bipa urip no tapang ci Yes Kristo。第一个我们要代祷的事项是为我们自己来祷告，从今天的信息里面盼望鼓励我们，让我们确信我们是上帝所拣选的祭司，愿我们甘心乐意忠心的服侍上帝，愿我们的生命成为美好的见证，来宣扬基督的救恩。Sakatusa uta turunan numita sari kaka turunan numita ku kate numita anu ijua ku urip atau aro no paru no rumah numita i nanay liputan no kawas jangra urma sato nanay paluat no kawas ku farucuan no paru no rumah no mita ta masarucuan ku farucuan nangra amiti tu kawas。第二个，我们为自己的家庭来祷告，无论我们的家人在哪里生活，求神保守他们在外地的生活平安，也求神能够帮助我们的家人对信仰有热忱，对信仰能够尽心尽力忠心的信靠主。Tasakaturu uta turunan numita sari kaka turunan numita to kalu lemak atau porong sari kaka no kyukai ita miriaw amisap satapang ko saopo atau lehay no kyukai nanay paluat no kawas ko ulah no falucho no porong no sari kaka ita maulah mikahtia to lehay atau saopo no kyukai sakatanugtag no singko ita。接着第三个，我们也要为教会的弟兄姐妹来代祷。在教会的聚会慢慢恢复的时候，也愿主继续帮助我们热心参与教会各样的聚会跟礼拜，借此来坚定我们的信仰。Sakasepat uta turunan ita kuci ahlata ay asari kaka
matulad tayo kufalo sa asari kaka atu pakan itu nalifong ama patlesai asari kaka nanay atahen no kawas o atata nangra hinuman no tapang kufalo sa nangra ama tumas no rihatai 我们继续为身体病痛的、信仰软弱的，因为这个疫情的缘故而受苦的弟兄姐妹，继续来摆上在主的面前，求主医治，也求主安慰，更求主赐下平安。Nanay tini iluma no paitemen kita, ami tolon to nini atlemak, nanay mapalamat no kawas kita. Tatutu sarikaka mapolong marari ami hokok to nini atlemak。我们继续为教会的事工来做摆上的这样的一个报告。 我们继续为教会的媒体宣教的事工来代祷，也求神帮助我们能够有上帝的恩典来添购、来更新教会的直播的器材，让我们无论在哪里生活，在任何地方的弟兄姐妹都能够同心来敬拜上帝，领受圣经的话语。待会会把教会的汇款账号放上求我们祈求我们也一起来为这样的事工来摆上祷告、关心及奉献。 Nanay mapalamat no kawas kita，愿上帝祝福大家平安。